I veliki pozdrav svima ljudi. Evo kao što vidite završili smo ovaj restoran. Meni liči na bolnicu stvarno. Sad ću vam pokazati kako je unutra. Napravio sam neki kao put do njega. Samo trebamo u ovoj epizodi da napravimo gornji sprat, pošto smo dolni, pošto sam ja dolni poslije epizode završio. Ajde, zatvori se. Evo ovdje imate ovako nešto da naručite, cvijeće, evo list, nešto. A ovo vam je pohovani Creeperov mozak, to je ukusno, puno reža malo. Ovdje u kuhinji je neka siromašna kuhinja, vidite. Ali tu ću ja smislit već nešto da stavim. Stavit ću neko malo vune. Ne znam, ba ružno izgleda s vunom. Što sam ja ostavio, vidite kako ja ne mislim. A ovdje već imamo ove stolove. Evo vidite. I ovdje je naranđasto sam stavio. A sad idemo ovdje stepenice za gornji sprat. Ja ću posle nekad napraviti ovaj WC, tako to. Joj, zaboravio sam kraftetona. Joj, moram ovdje. Da li će biti dovoljno drveta? Joj, samo dvoje. Morat se vraćati poslije. Prvo ćemo ovdje ovako napraviti sto. Ovdje će biti neki veliki porodični sto. Ovaj ima baš veliku porodicu, a? Ima nosi se baklja. Ovdje sam pogriješio sad. Super što izgleda, ma super. Osam, ja mislim da ja nešto pomiješao. Sad stolice. Ovako. I ovdje 4. I sad mi nestane fino. Moram sad ići dole. Pametan sam. Što smo ovdje postavili? Ajde postavimo ovo. Evo. Pa može ovdje, može. Idem po drvo i sve to. Ajde, neću prekirati epizod ovako da i to snimam. I evo ja već 3 minute snimam, super stvarno. 3 minute mi bez veze još. Ali toliko ja volim snimati ovdje na YouTube-u, pa to ja sam ja krenuo da sječem drvo. Bože dragi. Evo ovdje sam nasekao ono veliko drvo. Inače, sad se škola, evo ona je preko sutra. Tako da bit će malo manje klipova. Pa dobro mi za ovaj raspust, ja priznajem da nisam baš često snimao. Ali stvarno sad vam dajem obećanje i pored škole ja ću snimati svaki drugi dan provat. Kao što sam obećao na specijalu od 100 subscribera. Nakon ću ja ovdje drveta. Nikad se ne znam koliko će mi trebati. Mislim ni ovo sad što imam da neće biti dovoljno. Da odmah napravimo ove daske. Bit će dovoljno, bit će. Evo. Stepenice sam napravio onako, nije mi palo nešto specijalno na pamet. Mislim, mogu sam ja to i drveno i tako.
A mislim da najbolje paše ovo crveno. Ima se crafting. Ovo će privremeno biti tu. Evo sve. 44. No, bit će i previše. Imam tako imam. Ovako. Joj je slijep stoma, joj bože. Ovo će biti neki manji za neke barabe. Ne znam sa šta sam mu rekao stvarno. Ja inače ne mislim nikad. Tako nam je sada. Joj, zapala mi ove ograde da napravim. Vraćamo se kad ja ovo sve skupim, pošto ja ovdje... Vraćamo se kad ja skupim drveta dovoljno. I evo nas, ja sam skupio ove ograde, drvete za ogradu, to jest... Evo, odmah sam pogrešno ovdje. No nije. Da li bi tako moglo... Da, tako. Prvo ću ovo postaviti. To jest mračno. Ovdje je negdje pala baklja. Sam je pokupio, gdje je ovo? Bakljo. Nigdje. A ne veze, ja ću ovo poslije nekad osvijetlit, ne mogu više ni da izgovorim. Sve je dobro. Ma super, evo. Da sad je ekstra. Evo još jedan sto, pa da završimo epizodu. I da mi je mrsko snimati, nego epizoda, brate, završena. Ne znam. Ne znam nije više kad zezam, kad ne zezam. Što sam ja sad uradio? Evo vidite, ovdje sam se zajebao. I u komentare pišite šta sljedeće da pravimo, koju građevinu, ali da je neka veća građevina, ne neke mali. Ovo će da bude neki grad, a ne nešto malo. Evo, završili smo. Izvana je kao što je bila prije epizode, ali iznutra je drugačija. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!